Азыр мынау мен тұрған жер, мына оң қолым, сол қолым азыр қырғыздардікі, оң қолым мынау тұрған тажиктардікі. Урматтуу Москвадагы мекендештер, эгерде сиздерге Москвадан Казакстанга кирди-чыкты кызматы керек болсо, Зайыр деген жигитти өзүнүн айдоочулар жамааты менен сунуштайбыз. Телефон номеруна азыр чалыңыздар. +7 926 421 1605. Бул жамааттын кызматтагы унаалары жалаң Toyota Alphard үлгүсүндөгү унаалар. Унаалардын техникалык абалы, ал эме салондогу ички тазалыгы айдоочулардын тажрыйбасы дагы эң мыкты абалда. Бул жамаатты пайдаланып, Казакстанга, чек арага чыгып кирсеңиздер болот. Кызматыңыздарда байланышыңыздар. Bir ile köçe bölöt bizde. Köçeden taciklerim жүрө берет, kırgızlarım жүрө берет. Senin köçem, benim köçem yok da bir köçeden kırgızan tacigan basa veremiz. Sebebi bu sayız mezgiliden ele şontup jaygaşıp kalganda endi yeme bugünkü günü men şunçalık emek kılam Sadır Nurgojoyevичка, Kamçı Kıdırşaевичка ötte elin atına nırazıçılık bildirem. Sebebi mana biz Aksay ayıl hökümeti bolgan menen Köktaş ayılıda 2014 yıldan atıştık. 14 yıl atıştık. Oktun içinde çınığı soğuştu biz gördük. Yemi körbegen bilbegen kişiler ayta veretken ekspert bolu alatken da bular bekar verdi, bekar almıştı. Yok. Misal için almaşa çeçilet. Misal için beresin alasın. Bu gılavni çeçilse el için payda. Eldin keleceği, yaşlarımızın keleceği için payda. Çeçiliş gerek. Bu payda, bu ziyan deveş gerek. Payda o yerini payda kıldık, ziyan yeri ziyan bulat. Almaştırı özü şonday ola. Yemi almaştırışımız gerek dağı, biz erkin yaşaşımız gerek. Bizim gelecekte baldarımız bizge okşa atış baş gerek. Bizge okşa oktu körbeş gerek, soğuştu körbeş gerek. Erkin yaşaş gerek. Bizden el öte kursan, suyunu atat. Sebebi mana samelyon bizge kaldı. Kudaga şükür biz tınç yaşaydık biz degen prinsip menen elder suyunu oturat. Yemi biz burada şahmat bolsa azı şahmattan çıkıp kaldık degen oy pikirimiz. Şu biylike biz kulak salışımız gerek. Birlikte uğuşumuz gerek. Bizge glani giransan çeç berse oldu. Mana kança jaşlar çegara üçün jaş ömürleri ötüp ketdi kıyılıp. Endi muna buyaka elimiz tınç bolsun. Mana çegarabız çeçildi, köpten beri kütüp жүрген çegarabız. Endi ekөө ketен эле жакшы болду деп ойлойбуз endi. Анан мына границаны чечип бергендери жакшы болду. Эми бара турган жака бемалал барабыз. Мисалы үчүн аякта мына кыргыз туугандарыбыздын туғандары бар эле, алар жүрөт. Ошолорго барып келип. Ошол эми ынтымагыбыз жакшы болсун мындан кийин. Эми буларга да инсап берсин. Şu мурункудай дагы ака-ука болуп жашоого şu насип этсин эми. Муундарыбызга жакшы да, эмди биз мына 70ке кирип калдык, эми биздин канчалык өмүрүбүз бар, Куда билет оягыны. Мына бала чакабыз, небере шейрелерге şu жашоого тынчтык болуп калды, жакшы болду да. Köktaş айылы үчүн тынчтыктан мындайын айтканда тажик кыргыз чегарасы чечилип, адамдар баары сүйүнүп, бир туура мындан жасаган бемалал жеп, мурункудай оокатты ташап качпай бемалал отурабыз го. Азыр Кудага шүгүр эмди чечилиптир. Кудага шүгүр мына Садыр Жапаров камчыбек Ташиевдин şu өмүрлөр узун болсун элейм, şu элге күйгөн жарым болсун, şu кыргызды менен тажикти чечип койду. Рахмат шуй.